Zdravo! Dobrodošli u novi video. Today we will talk in Serbian completely and you will be able to find all the words in the description down below, and also you will be able to see the pictures about the things that I'm talking about in this video in the left or right corner. Let's dive into topic. Today we will talk about, just to give you context about fashion in Serbia and the things that we are wearing in autumn. Ok, hajde da vidimo. U Srbiji je ove godine popularna bordo boja i mnoge devojke nose džempere, farmerke, pantalone u ovoj boji. To je tamno crvena boja. Pored toga, one često nose i majicu na pruge, obično crno-belu majicu, koja je ove godine i statement piece, odnosno jedna vanvremenska stvar koju možete usklađivati i uz farmerke, i uz pantalone, i u suknju, bilo šta. Sa druge strane, pošto je hladno, pored džempera nosimo i kapute, teksas jakne ili jesenje jakne koje nisu debele kao zimske jakne, ali mogu da se usklade uz bilo šta. Osim toga nosimo i kape ponekad, šešire ili kačkete u zavisnosti od toga kakav je naš stil. Kada idemo na trening, često nosimo helanke i neke topove, majice i tako dalje. I ono što je moderno bilo prošle godine, ne znam da li i ove godine, jeste i prsluk, i to dugačak prsluk, posebno za žene. Muškarci također nose prsluke, ali nose često kratke prsluke, nose jesenje jakne i nose, pogodite šta, trenerke. Čak postoji i mim, ne znam da li ste ga vidjeli, gdje muškarci dolaze onako skroz u sportskom fazonu, a slovenske devojke inače vode računa o sebi i onda se u potpunosti skockaju, srede i krenu, na primjer, na piće, a njihovi partneri, momci i tako dalje, u trenerkama. I to ako šetate Beogradom, Novim Sadom, Kragujevcem, često možete vidjeti. A da se vratimo na devojke, ono što je ove godine u trendu jeste i dugačak kišni mantil, pošto je to klasični komad koji možete nositi i kombinovati uz bilo šta. I u modi su naravno i jesenje čizme, odnosno čizme koje ne propuštaju vodu ili gumene čizme. Jesen u Srbiji nije toliko hladna i nema puno kiše, tako da mi u prosjeku možemo da nosimo tanke stvari i možemo da idemo uglavnom u džemperima i u duksevima, posebno u ovom nekom periodu kada se menjaju sezone, kada je prelaz iz jeseni u leto. Do negde novembra meseca gdje već postaje mnogo hladnije. Pišite kakve su zime u vašim mestima, tamo gdje živite. Da li i vi možete samo u duksu i džemperu da izađete napolje i da vam ne bude hladno. I to je to. Nadam se da ste uživali. Ako vam se ovaj video svideo, subscribeujte se na kanal i lajkujte i komentarišite. Vidimo se. Ćao!